Životinje Arktika. Arktik je zona trajnog leda i tundre gde opstaje samo mali broj ekstremno prilagođenih vrsta. Da bismo razumeli arktički život, moramo ga podeliti na dva ključna staništa, morski led i okean i kopnenu tundru. Stanovnici morskog leda i okeana. Ove životinje direktno zavise od ledenog pokrivača i hladnih voda za lov i preživljavanje. A koje su to životinje? Pa krenimo od polarnog medveda. On je najveći kopneni predator na zemlji, a njegova dlaka je prozirna i šuplja, ali izgleda bela jer raspršuje sunčevu svetlost. Ovo je morž. On koristi svoje snažne kljove za probijanje leda. A ovo je narval, poznat kao jednorog mora zbog dugačkog roga koji je zapravo izduženi zub. A ovo ovdje je kit beluga. Nazivaju ih kanarincima mora zbog raznolikosti zvukova koje proizvode, a smatraju se jednim od najinteligentnijih kitova. Foke. Različite vrste foka žive u vodi ispod leda jer je voda, iako hladna, mnogo toplija od arktičkog vazduha. Tokom cijele zime moraju zubima i kandžama održavati rupe za disanje kako bi preživjele i lovile. Jedan od najdugovečnijih sisara na zemlji je grenlandski kit, poznat je po svojoj izuzetno jakoj masivnoj glavi koju koristi da probija led debeli do 60 cm. Na arktičkim lidicama se masovno okupljaju morske ptice tokom kratkog leta. Među njima su uobičajene njorke i galebovi, a najlakše je prepoznati morsku papigu ili pafina koji tokom sezone parenja dobija jarko obojeni kljun. Hajde sada da vidimo ko su stanovnici kopnene tundre. Ove životinje su prilagođene životu na zaleđenom tlu gde se hrane niskom vegetacijom. Tu imamo irvasa. Irvasi su jedina vrsta jelena gde mušice i ženke obično nose rog. Mošasno govedo. Ova životinja posjeduje izuzetno toplo donje krzno zvano kviju, čija su vlakna toliko fina može da zarobi 8 puta više vazduha od vune, što ga čini superiornim izolatorom. Polarni vuk. Podvrsta prilagođena ekstremnim hladnoćama na kopnenoj tundri. Tu je i arktička lisica. Krzno je se zimi menja u belo, dok leti postaje brown ili siv. A ovo je arktički zec. Ima kratke uši, zbog čega da bi održao i očuvao toplotu. Ovaj mali glodar se zove lemming. On je glavna hrana za mnoge predatore tundre. Hajde da spomenemo i snežnu sovu, specijalizovanog lovca u tundri, i arktičku čigru koja obavlja najdužu migraciju na svetu leteći do Antarktika. Od ledenog pokrivača do tundre svaka od ovih životinja predstavlja čudo evolucije opstanka u ekstremnoj arktičkoj hladnoći.